Kırgızistan jana Tacikistan mı? Vay молодец, чисто. Assalamu alaikum hurmatli Moskvadan mekendaşlar, amansızlar. Sizler menen kayradanla Moskva var. Bugün Kazandabız. Татарстанның Kazan шаарына жақын жерде жайгашкан Богатый Сабы деген жерде турабыз. Артыбызда турган Сабы арена. Тугандар, бүгүн ушул жерде чемпионат мира болуп атат. Күрөш боюнча, тактап айтканда көрөш боюнча. Ошого биздин жигиттер, кыргыз жигиттер дагы Кыргызстандын намысын коргоп келишкен. Азыр келип ичинден көрөбүз, сиздер менен ошолор менен күбө болосуздар. Сиздер дагы бизге кошулуп, биздин жигиттерди колдоп, көрман болуп кетиңиздер. Анда ичин көрөлү. Бисмилла. Мына тугандар башталыпты. Адамдар көп. Өзүндөр көп отур. Мына азыр ай красавчик. İçine. Hesabına sok diyor. Arazi sıkayık. Мына биздин кыргыздар. Мына биздин жигиттер Kırgızistan. Mına Kırgızistan jigitleri. Жашыл. Ой, молодец, мына. Наконец-то победу одержал Алматбек, Киргизия. Эрик, Армения. Красавчикsin Молодец. Oldu ver. Молодец. İşte жақсы жігіт. Повторно приглашается Сергеев Диатбек, Узбекистан, Кыдырбаев, Куртия, Киргизия. Мына да кыргыздар чыгат азыр. Приготовиться Салим Мухаммад, Назимир Байми. İşte жақсы. Мына Гүлжігіт менің братчикам болот. İşte жақсы. Родной укам. Окшош бекен? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Aka, денсаулығыңыз жақсы бі? Амансыз бі? Жақсы келдіңіздер бі? Кыргызстан тынч бі? Салам деді бардық туғандар барды. İşleriniz жақсы бі? Жақсы жетіп келдіңіздер бі? Қиналбайлы? Жолда қиыншылық жоқ, жақсы эле. Жақсы бала. Жақсы күтіп алысты. Машалла, машалла. Қанша бала алып келдіңіз? Екеле бала. Біреу Жалабаттан, біреу Оштан. Жақсы. Біздің Қаныбек ағай атайын Кыргызстаннан келді. Кыргызстаннан екі бала алып кетті. Чыгышты балар шығар? Дуа ем шығар. Құда қаласа дуа менен шығар. Ол, иншалла. Құдайым бөріса, жеңістерді қалайыз. Красавчик. Birinci sen ұтып едin. Ала баяғы красавчик. Азла ұтты біреу. Тарттық мұны? Елесіп қалды. Бұл ағай Москвадағы, Нұрбек ағай, Москвадағы алыш жетекшісі. Игілік анда, көріса тарта ұзағы. Приглашается Каримов Ислам, Россия и Абыдов Бескулар, Кыргызстан. Бұл жақта да бір жігіт өз, Кыргызстан. На коверце объявляет Валиев Андрей, Белоруссия. Узбекистан. Kırgızistan'ın kurama komandası.
Bu uzakta da Kırgızistan. На ковер А приготовиться. На ковре Владимир Матвей, Кавказия, Камар, Россия и Албания. Ha, Kırgızistan daha cengi. Ne? Mordovya. Tataristan. Kırgızistan. Tataristan. Türkmenistan. Tacikistan. Договориться. Bizden jigitlerden interview alış mı? Cenk üçülerden. Tümen. Ne? Sporlu emanet oldu. Hazır. Sıcaların çeşimini görüyoruz endi. Ne? Kırgızistan. Kırgızistan daha güçlü buyursa. Ne daha bir jigitimiz Ceng'de. Красавчик. Молодец. İran'da vurdun mu? Kim? İran bile? İran ha? Ay молодец. Красавчик. На ковер приглашается Курбонов Мухаммад Салас. Buna bunisi Kırgızistan'dan kelgen bolbanız çıktı. Туғандар қысқаша реклама. Москвадан Кыргызстанга жүк жеткирүү кызматы ар кандай жүктөрдү, тиричилик каражаттарын, курулуш материалдарын, эмеректерди, күндөлүк керектелүүчү товарларды Кыргызстандын бардык аймагына жоготпой сиздин аманатыңызды 100% кепилдик менен өз убагында жеткиребиз. Байланыш 24 саат иштейт. Телефон номерибиз +7 925 734 93 83 +7 929 624 63 64. Kırgızistan жана Tacikistan buna. Ой, молодец, чисто. Молодец. Четко, таза. Молодец.
Mına Kırgızistan'dan atayın kelip buyursa uttu. Молодец. Молодец ukam, Молодец. Құттықтаймын. Красавчик. Туғандар, толық видеоны монтаждап, жалпы күрөштү толугу менен дагы киргизебиз. Андыктан биздин каналдан көрөсүздөр буюрса. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.